apa amak ni atuak sadua lah Yang alum subrek kini juo. Kok ndak dia mandi bibir beko. Woi, apa sabi-sabi nama dia tu? Ah kan, kabur. Lah, ya selamat menonton cihuy. Ramah ya. Tidak ada. Lita. Nak buat tapi kan mana? Duduk aja lo. Mai. Basah ngik kau dia. Tidak ada. Aye tidak ada. Anak buah lamu tibu. Dia kan store deh. Cak lolok dan leh. Wih, rancak di siku pemandangannya loh. Wih, keren untuk foto kau mah. Pemandangan aja lihat lah ha. Dende ha. Cari lah ha. Mulus, glowing, glow up. Alay ku nak dulu ada pemandangan rancak lo ku ha. Yahoo! Foto di siku kau mah. Hari cewek ah. Kau mau? Woi, tunggu woi. Ah, sinyal lah. Wih, kau rancak pemandangan di siku kau harus upload di fotonya. Nge-vlog salah, tunggu. Nah. Hai guys, jadi ini aku mau nunjukin ke kalian pemandangannya bagus banget loh. Itu sumpah kalian harus datang ke sini buat upload foto kalian. Pokoknya kalian harus nge-vlog kalau mau pemandangannya bagus di sini bagus banget untuk foto. Wah. Aku sangku kok setan kok amang aku. Mau Kenapa nih? sih kok? Kenapa orang nge-vlog tadi orang kah live di Instagram beko guys. Dua lah. Makan juga. Tunggu lo HP tadi manyu. Itu kita. Ih, kan alat Berapa? kacau lah rata ganti dia mau Itu nanti kalau kita banyak ah. tak ganti. Aku duduknya. Wah, Kakak duduk aku. duduknya Kok sekolah. malah cara nyanyi aku? Mudiku. Iya, sekolah. Hehe. Sampai duduk. Aku lu namu kok. Boleh aman lo bang ha. Aman. Mama duduk si koma. Saja leh. Mengau nih sih tadi. Menurang panjang cici ape. Nah, gilo lah nih. Bantu orang gilo ba aja bangko. Jadi orang tadi tuh nge-vlog namu orang live di Instagram lai tahu. Jadi lah pacah HP jarak jatuh tadi kan tak kajui mencari antu di belakang. Ini membelanya nih, apa rusak nih? Limo ganti kok. Limo. Ganti kok. Biasa lah nak bang mengagegas mode itu lo dia iko ko ndak limo nak mau ko tiga sejak bilolo ko jadi limo. Pandai sekolah bang, pandai sekolah. Di mana sekolah dulu bang? Sesalah nih le. S3 tamai ama. SD, SMP, SMA. Terserah bang lah ko SSA lah namu gaya yang penting ganti HP ko dulu kini ko aku baca nge-vlog beko live Instagram deh berkurang lah followers kurang jadinya aku ganti pokoknya. Yo bikul aku. Di anak buahin tadi mai. Kok tiba. Si bos tuh aduh kroco. Turu lah situ deh. Bilo ada yang jadi bos lewat. Buat aru ya. Terus beda si bos ah. Satu aja. Wih, cewek emang. Siapa? Manyo ko bang ha ganti lah ko ha bo mari ke pitinyo biar orang balik surat. You sabar lo. Nanti nak buat. Tapi satu. Malah ya. Deh. Rancak kayak bos Kata dua tadi piti. Bos. Waan bilo. Bos. Siapa bos? Tadi orang apa? Siapa bos? Aja bangko lah jangan di siku minta utang ganti HP aku duluan. Bos Tuh bos mah. Ini bos ang bang tuh lo. Oh iyo, situ dan adikku mah. Ang lado nyetor lah. Engkau kan. Deh, dak dulu bos. Tadi ada musibah bos ah. Apa orang sakit dia. Dulu kau cerita dan sakit apa? Tidak
Apa sakit mencret 3 hari 7 malam, Bos? Mencret jang, antar mo sakit. Cari pitil ya. Ang pala ko siya ke. Belah deng kaganti api bajanya ah. Bos udah ibu bos lewat roh. Apaan sama sakit mencret ah. Yolah bos. Tadi pitilnya. Menangis Rendo bungo rene cancai aduh senang hati di kawan kau harus pakai pupuk kandang pupuk organik pupuk ala guys mana cancai tunggu kan sana Den Mas tadi mangsa. Bos udah aduh cewek suruh jadi mangsa. Lang. Mamanya itu. Kadang mah. Mama. ada nang imbau Iyo, di sana orang sekolah lo. Mana lama lo? Duduk sekolah. bangka nyuruh Den tadi ya Sekolah dulu lah. ada Gitu ya. Santai lah. Turun lagi bawah. Ada kaki Den. Gitu ya. Santai lah mak. Tahu pasok siapa? siapa sang Aduh lah setengah. Gitu ya. tapi bilo yang kawin Jepang Gitu ya. malah ada nang gini pak Iyo, kali yo preman sekolah. siapa sang ha siapa sang ang kecil ke siapa sang Itu mah. ya Itu si Bibia. Siap. Si Bibia mama. si bibia Ya. ambok din kinyo Tadi mak. ambok din kinyo ambok din kinyo Tadi mak. ang tunjuan mabos sang Itu buka baju tato lah. yang ganteng dah Ganteng apa sebuduk lo bos. ada nang kecil buruk nang Kayu berdua mak. siapa yang bibia lo pasang Iyo. di mana lah Iyo. Ini preman Masya yo batisu. Allah. Anak dia jadi bos preman gini. Weh boyong. Weh, Di bos preman lagi Gimana gini. deh? Ih, mangaman din lu pa jado. Woi, nak buah. Mari yang lo. Ayo bos. Jangan dimungkin nang. Laknat. Kena berang lo dari mantu. Ah bos. Ih. Mandi dia nong pala. Gimana tahu nak mirip je bos ah. Dia bos panjangnya benda. Dia nama aku. Itu ah. Itu alay. Itu kena berang nih nangko. Mana saya tahu. Ih, gagalang ah. Iya kan? Tahu Mati nih ko bayang. Siapa sang lay? Awak apa sih? Lama nih, Cang. Itu ada. Tahu ah roh. Cang. Pandai roh. Antong ini. Deh. Di bersaling apakah saja dia di situ. Kok dia tangi isi kuah. Oh, alah. Oh. Wah. Badai bagunjang kalian si kuah. Ada labang yang isua. Duduk di sekolah mah. Badai luang sudah duduk ah. Duduk lah lo. Ayo ponek dan yang. Mari duduk ah. Suah. Kau duduk ah. Wes ah. Oh. Aca lah. Mau pare mana kau? Yo. Bagunjang ah si kau. Ada jo mamat ada bagunjang lo. Jantan preman lo gunjang le. Mama tahu nak? Anak teh Yun pulang malam tang. Wih, masa iya orang? Tapi iya lo sih cik orang gini lah isi orang deh. Ah, bisi ah mak. Yang fitnah mak. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan doh. Beta isi banyak bit di dalam ah tabah tu ah. Kemana bintang ah? Fitnah aja. Dendang ada di situ tirang. Banyak bit dia. Tak kerujun tak gini. Kita fitnah aja ang. Bagunjang mak. Yuk ang aja yang gunjang tidak. Woi. Ang gunjang jolis yun Woi. tanggaren. Punya Woi. gunjang tanggaren. Gunjang sih ko. Yuk kuah. Aduh, nak buang. Ang Tak lo. tu je. Aduh mak. Anda liang aja tadi. Aduh lah bos. Iyalah, gunjang leh. Aku mengas kurin kok. Kamu ngalis kuang kok. Hilang ang. Tangan ni mak. Tapi malah Tangan ni, Wak. udang. 3 hari 2 malam dah. Tangan ni mak bunuh mak. Pulang. Iya, pulang. Kecil siang ah. Pulang. Ang gendong dan gini. Ang lo. Ang surah nak buang malak lu bekus terkaden. Woi, ang pala udang. Lah, dadah. Kak. Cik deh kak. Aku dah mak Bos Dia larinya. Kan kok HP lu digantinya lah pulang lah larinya. Berarti kok anak buahnya Aduh, nggak jadi emang, abang ganti HP. Aduh, roh. Rada Woi. mati lagi. Kan dia pacar HP gue.
Go. And action. Deh, santiang bos ya. Cewek seputar juga terus. Waang. Maang ah. Angkari lu pada it on my own, so I gotta get Jadi through kalian it. harus And upload the foto only thing I kalian buat know is to love di-upload. what I'm Jangan doing. datang ke sini Never pemandangan give yang up, never bagus. slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I Mau nih act. sudah di. Head up, that's a Model fact. panjang. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my Action. head up, staying Manyo strong. ko bang ha, tapi Always kaganti moving on. mapitinyo nga bo Feel I mari don't pipitin dia orang belong, tell my thoughts to Bali move Jangan along. tali Push tibo, myself sabar to lu. be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I have so many dreams. When you're in your teens, life ain't really what it seems. Try to find a way. Ay, tadi tadi. Do it on my own, so I gotta Itu get daw through ni it. nampak And the Allah only thing I know Hafiz is to mo love dito what I'm nyo. doing. Never Nanti give ora. up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me Ada in. kam tahe. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label. Jadi cuma tadi enggak. Bos gitu. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, Yo, 'cause bos. I'll only say Apa main it thread once, 7 hari I'll 3 show malam. you how to path. If you want it bad, I'm gonna show you every side. Yeah, how you Ay, can jangan. get back. Yeah, 'cause I ain't never done.